orang-orang, I have bipolar disorder, I'm clinically depressed. Let me tell you ya, mental illness is not a trend. Depressed. Let me tell you ya, mental illness is not a trend. Okay? Dan jangan yakin kalau lo itu bipolar, apapun itu deh, pokoknya generalized anxiety disorder, etc. just by googling. That's not a legit way to diagnose yourself. Yang ngediagnosa kita adalah psikiater yang tahu data kita lengkap dari lahir sampai sekarang. Jadi mendiagnosa pun juga ada tanggung jawab besar. Kita sebagai pasien bertanggung jawab menjelasin dengan lengkap apa riwayat kita dan gue fight my whole life to heal and recover and maintain. So it's painful to see bipolar disorder jadi trendy. Gue bilang orang-orang, I have bipolar disorder, I'm clinically depressed.